Kalgan yok. Şu apam şu cepte şişiyor. Kırada. Mama жерде картошка. Pogrebler var. Үйт сакталган эмелер бар. Табият кырсы адам өмүрүнө зыян алып келбегени менен үйсүз жайсыз ачык асман алдында күнүмдүк жашоо нугунан карбаластап калган жарандарыбызды көргөндө үстүңдөгү кемселиңди чечип бергенден да кайра тартпайсың. Эр жигиттин эрдиги эл башына иш түшкөндө бири-бирин эттемекчи, калк кайгысын бөлүшүп колдон келген жардамдарын бергендер да жок эмес. Айта кетсек, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадымаров партия жамааты менен бирдикте Жалал-Абад областында иш сапары менен жүргөн жеринен Баткен областына барып, табигый кырсыктан жапа чеккен тургундар менен жолугуп кайтышты. Жалпы жөнүнөн 1,5 миллион сомдук жардам алып келип отурабыз. Биз ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы. Мына ушул каражаттын бардыгы ошол биздин Нарын, Ысык көл, Талас, Бишкек, Чүй областтык ошол партиянын кызматкерлери, партиянын мүчөлөрү мына ошол Баткен жергесинде, Лейлекте, Сүлүктүдө болгон ушундай кырсыкта биз биргебиз деген. Биз биргебиз. Жамандыкты биримдикте жеңебиз деген. Ошол жерде көңүлү чөгүп турган биздин жердештерибизге, биздин туугандарыбызга ошол көмөктү аз да болсо көбүрөөк көрүп алсын дегендей кылып, азыр эми өзүңүздөр билесиздер, 1 тонна жүктү Бишкектен тартып келүү не деген азап? Эң мурталуу. Өтө кыйынчылык. Эң мурталуу. Ким колдобойт? Мына ошол жүктөрдүн бардыгын эми Кудай буйруп ошол койлорго, жакшылыктарга алып келсек жарашмак. Эми жараткандын маңдайга жазып койгондон эч ким тутула албайт. Мына ошол биринчилерден болуп жеткенге аракет кылганыбыз да ушул. Түндөп жол жүргөнүбүз да ушул. Бишкектен Сүлүктүгө чейин жетип келиптир. Кече эртең менен таңертең Бишкектен чыгышып, эртеси күнү 1 суткадан кийин Сүлүктүгө жетип калыптыр деген да бул да чоң жумуш. Мына ушуну сиздер аз болсо көптөй көрүп алып койсоңуздар. Биз муну биринчи кезекте көкүрөк кагып, же болбосо жанакы массалык маалымат каражаттарына берүү үчүн эмес. Биз дайыма айтып келебиз. Соопчулук жасаган болсо элге журтка көкүрөк какпай, тынч барып жасап коюш керек соопчулук. Кандай дейсиздер? Мына ошол соопчулук иретинде келип отурабыз. Биринчиден, экинчиден сөзсүз түрдө биздин урааныбыз бар го, биз биргебиз деген. Ар кандай учурда биргебиз деген. Эл мүддөсүнө ар дайым көңүл кош карабаган партия лидерин мындайча тосуп алып жатышты. Saat 5 saatın aralığında geldim. Kona karan bunu bir şey. Ayaktan geldim bana öyle. Ben ошол саясий кеңештин аймактар боюнча иштеген адам катары таластыктардын атынан, Чүйлүктөрдүн, Бишкектердин атынан сиздерге салам айталы. Ушул аз да болсо көптөй көрүп, ушул жардамды кабыл алып коюңуздар. Мындан кийин бир мындай кырсык болбосун. Жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Коомчулук билип айтабызбы, билбей айтабызбы? Айтор Адахан Мадымаровдун бул кадамын ар кандай төлгө тартканыбыз менен чындык деп чыркыраган бул инсандын эл ишенимин, элге көргөн камкордугун оозуна жетпегендер оң солго бурмалоого алсы болуп калды көрүнөт. Көңүлдөрү уйгутуугу, көмөкөйүн жокчулук муунтуп жабырланган жарандарыбыз Адахан Мадымаровду көргөндө үмүт оту жангандай баарлашты. Жақсы адамды. Мына қарағыз бешашар қатышылды. Шunçalık kaldık dağın. Beste yerin ıyığa. Şunday kötürülgen de. Uşuna uruyunda kelgen jogortana. Kim bargan sayın. Dağın endi köptögön betten ötken adamların arbakları koldup şunçalık uyuyuz kaldı. İşleri özüz yaman kaldı aslında hiç. Bette ıskabırazak menen iştegen koğumduk işler adamlar ötken. Ынтымак бар жерде рыскыл элдин уу чукур эмес. Бул кыйынчылыктарда өтөт. Баары жакшы болот деген жылы сөздөрүн айтып, эл менен жолугушуп, партия тарабынан берилген жардамын тапшырып, Адахан Мадымаров сапар тартты. İşlerinizlerge ravaş vergen basın. Allah'tan nime maksatınızlar olsa Allah nasip et. Onda kolun götü sıyrıl kişiler gelgen bolsa baylatmaz dep sütemdi. Bana uşalarını soyup çıkarım. إذا كان رجل يعني كريم جدا ويكون مثلا من الناس الملوك يعني يطلق اسمه هذا الصغير. هذا
Kanda bir kişi kayıç olsa, o dünyada seferine tanıtan olsa, alıstan gelgen kişilerge onda çok baytal değildir. إذا كان وليمة كبيرة جدا أو في تزويج البنات أو من هذا القبيل إذا كانت الولاية مثل هذا. Men balam büyülesem oşandaydan bir ekini soyuyorum. إذا زوجت ابني أنا ذبحت مثل هذه اثنين. ما شاء الله ما شاء الله. ودعوت الناس يعني جميعا. Bir yılkını 350 kırgız ceyim. هذا إحسان واحد هذا يأكل 150 شخص. ما شاء الله ما شاء الله. 300'den 300 kişi çakırgan olsam ne kişinin soyuyorum. إذا دعوت 300 شخص لازم أضبط اثنين هذا حبتين. Bizde her bir çılgının sanının özünün bunday bir manisi var. Kanday kişiye kanday kişiler. والفرس كمان مثل غنم يعني كل عضو له خاصية يقدم لشخص معين مو كل واحد كذا حبة دبة لا. Ondan böyle çok çılgının kavrgasın ekige ceymiş götürüyor. هذا اللي هنا ايش اسمه هذا؟ ضلوع. مقسم إلى 3 أقسام يقدم ل3 أشخاص. Şu bir kavrga bir çift olması. هذا ضلع هذا واحد يعتبر يعني واحد نصيب للطائرة. Allah sahara hali huna باص عندك Bağısı Bişkek'te usul şuna oturgan bir 80 bin. $7000. هذا في بشكك في مدينة بشكك اسمه هذا $2000. Ayrılar var. Monduluklar. Ayrı. Motor isminde şeyim bırak. هذا يصل إلى $3000. Жақşı ulak çaktan ayrılar. إذا كان قوي Çocuklar var. يدخل في السباحة 15 bin 20 bin هذا dolar. يكون تقريبا $20000 ممكن إذا كان قوي جدا. Ha. 60 bin dolar. إلين $60000. Allah yerine bir رياضة الخيل موجودة هنا. أكثر من جاري أكثر مهم ضربين ما يصير. Biz Kırgız atın üstünde, Tuğlağız atın üstünde. نحن مولى فوق هذا الفرس ونموت فوقها. Ben balamda sünnet götürmüşsem de söz biz atçavış kulaklarız. إذا كان في وليمة ختان للأولاد الصغار يكون هناك مسابقة للخيول. Atası ötüp etken bolsa o şunu aşın verse de 5 yıldan 10 yıldan söz atçavış. وفي الولائم دائما كلما يكون هناك مسابقات للخيل. أي مناسبة يكون مسابقات للخيل. Atın üstünde erkek jigitlerin kaymaşatırgan 9 tür güreşi var. هناك الرجال يكون فوق الفرس يكون هناك مسابقات بين الرجال فوق الفرس. نوعية 9 عندنا. النوعيات من المسابقات موجودة. Atın üstünde çağ aparatıp, ayvay katlı çağ aparatı o şominen çağ menen atıp kıyın düşürüp alışınız gerek. هناك نوعية واحد يسبق بالخيل وفوق الخيل هو لازم يضرب بالكمان. بالبندقية. ايش هذا؟ عملة صغيرة. Atmenen çağ aparatıp cerde turgan kıyındı alıp kaçışınız gerek. وهو فوق الراس ويأخذ هذا عملة صغيرة في الأرض يعني. Kaçıket barkan kızdı atmenen kuğup barıp bıçakta dövüp alışınız. وما يبقى لنا وصل منوله. Olur, ben çıkarım. Ben çıkarım, erkek çocuklar. هناك عندنا في الجاهلية كان Kıskumay değil. قسقوماي. هذا يكون مثلا البنت شابة إذا شردت بالخيل والرجال كانوا يسبقونها. إذا وصلوا وكانوا يأخذونها يعني إلى بيتها. إذا كان غير متزوجة طبعا هي. İyi büyülen bugün baba. يعني كان في الجاهلية. يعني هي تأخذ الخيل وتشرد وهو يلحق بها. نعم يلحق به ويقبلها ويأخذها إلى بيتها. وهي تكون زوجة له إن شاء الله. هذا كان يعني أنا ما في. Atın üstünde durup alıp birin tartıp düşürüş gerek. Erkek çıkıp, iki jigit çıkıp biri tartıp düşürüş gerek attan. O da هناك يكون رجلين فوق الفرس ويكون كل واحد يأخذ على آخر. إذا ما أسقط الآخر يكون هو الفائز. هذا موجود. Atın üstünde var atıp cerde jatkan 90 kilogramlık torpaklı kötörüp alıp üstüne koyuş gerek. وهو يكون فوق الفرس ويأخذ من الأرض تقريبا 90 كيلو 100 كيلو ايش يكون أنا قادة شيء قادة يأخذ على طول يرفعها وهو يرفعها. نعم يكون هو الفائز. Hasır Kırgız boluş kıyım. وأن يكون قرغيزا صعب جدا.
Derimde. Bırak bizde sizlerdeki yok. Dövmesler biz çekince mümkünçülük çok da. Adat bolğan emes. Bırak öte az jelet. Bolu jelet. Bizde jıl kaz bolğandığı için düşündürüyoruz bunu deyip. Bizde Kırgızlar Karışkır'dan keyin ekinci orundabız. ونحن في الرقم الثاني بعد الذئب في أكل اللحم هكذا يقولون